Jako dobro. Ma super, ali ja bi možda dodao malo žestine u prvu strofu. A da probamo nešto takvo. Kako je dobro! Ovo je genijalno! Treba dotjerati još par stvarčica, ali jako je dobro. Da, dečki, treba skroz u tom smjeru. Da, ali nećemo ni tu stati, treba biti otvoren prema svemu. Ali ipak ne kaos. U kreativnosti nema pravila, Niko. Trebamo malo tog kaosa. Muzika mora imati svoj tempo, ne? Ali kako kaže Niko, važno je ne stvoriti kaos. Dobro, dečki, ako se drugačije ne dogovorimo, idemo s obje verzije i to je to. A ja mislim da je sve super jer nam je gitarist pao s neba. Idemo opet od početka? Idemo, ajmo. Počinjem ja ili što? 1, 2, 3. Nina, što radiš tu? Pravim bilješke, nisam htjela prekidati. Bilješke za što? Za moj znanstveni projekt o ljudskom glasu. Smeta li vam ako ostanem? Ne. A vama? Ne, nipošto, ostani. Idemo, iz početka, može? Pardon. Moram ići. Sada? Da, oprostite, znam. Ali dogovorio sam se s Lunom da vježbamo za natjecanje. Pardon, dečki, vidimo se. Već kasnim. Sad smo samo nas dvojica. Da, u stvari ja moram ići. Također sam obećao Jim da ćemo imati probu, tako da... idem. Izgleda da sam opet ostao sam. Mislim da skroz sam baš i ne. Ja sam tu. Pardon, zaboravio sam. Sve u redu, nema veze. Stručnjakinja sam za kamuflažu. Bi li željela odsvirati nešto sa mnom? Ne. Ja ne sviram nijedan instrument. Pjevaš? Sigurno imaš jako lijep glas. Ne, ni to. Od pomisli na nastup dobijem vrtoglavicu. Ne razumijem, ne sviđa ti se glazba? Ne, ja obožavam glazbu, ali radije biram gledati vas odavde. Ali gle kako su bubnjevi jednostavni. Ne. Hvala, radije ću gledati odavde.